Zinaboqasela kaWasiko meseka leviyo zayithi inkomo ethanda zibawo. Silapha ke namhlanje khona Igcokama Elisha umshofekana kwabanenkani khona la eNquthu loba sitshilo yathi sizokunikeza konke okufuna imakho production Igcokama. Namba babukeli bakhe emakhaya bathi bafuna ukuzwa ukuthi baphatheleni bafuna ukuyizwela kuwena. Ngiyabingelela kubabukeli emakhaya lo bingelelayo umthandeni wakaManqele Igcokama Elisha umshofekana kwabanenkani ke niyamazi umnikazi weParis. Bafowethu akukho kunye ngaphandle ukuthi sengize ngashelwa yizi ngitshela umasipala waseNquthu la ukuthi sikhathele imvula namakhaza nokugodola nokuxhafuza udaka sicela ukuthi wenzele umgqumeni umcimbi ngoba lemvula eyenzeke emcimbini yaseNquthu yonke akuyona imvula lezi inyembezi lezi uyabona so bafowethu sibadala kade sasibona siyacela bafowethu ukuthi benze leyo nto leyo ukuze sikwazi kuba sithola indlela yokungena lapha eNquthu sifuna ukungena eNquthu kubo umbuke lapha semakhaya uyayizwela ke nawe ukuthi insizwa la ibeke udabona nolhloze ngempela futhi nolujulile mawungake ungajulanga ngomqondo ngeke uyimuze ukuthi uthini kodwa ke ukhulume ngendlela ejuleyo ke siyabonga kakhulu siyazi ukuthi ke selipheke lapha kuyibhoda sazi namakhona nini okusaphekwayo njengamanje kubalandeli beGcokama Elisha noma Maskandi bonke okubalekile njengamanje kuba khona kweParis bafowethu ikhona online uzona zonke indawo la ithengisa umculo ilokho nje esibhizi ngakho manje asikhulumi indaba zamuntu uyabona ayigijimi yaqaqamuka umlaleli ngapha ngasekhaya umnikazi weParis ke la umshofekana kwabanenkani ke ushova ingoma ke manje la eNquthu namhlanje uthi ukhathele ukushova udaka futhi mayebuya abuya zoshova ingoma danke siyabonga ngibonisa bafowethu kundayela isiphithiphithi la ngifika khona kuba nje na uyabona uzoshwayela qhawe lakithi la ngifika khona nje kuba nje yabo ake ngibathenda abantu ngiyabonga qhawe siyabonga kakhulu ka Nimotqasela kaWasa siyabonga nawe uyibonana kuyaphithizela la sineGcokama Elisha umuntu othandwa ngabantu kakhulu siyabonga Abe muhle endetsheni